Туғандар, ассаламу алейкум. Азыр метро Сходинскийге ең жақсы сервистердің біріне келіп қалдым, туғандар. Метро Сходинскийге строительный проезд дом 3 деп терсеңер, тура ушул жерге алып келет, туғандар. Келгенделе, мол жаққа киресіңер, шлагбаумдан кирип эле оң жаққа буруласыңар, туғандар. Вход платный экен, 50 рубль шлагбаумдан парковкага, туғандар. Шлагбаумдан тура өтүп келип эле, туғандар. Могу подъемдун тура до конца барганда эле солдогу сервис. Туғандар, могу жерде турган матчтер бүт бардыгы өчүртүп турушат экен. Бул жерде ходовой часть, мотор, коробкалардын только механикасын кылабыз дейт, туғандар. Азыр бир сире ичин көргөзүп чыгайын. Могу бурчтагы сервис. Жүргүлө, бир сире ичин көргөзүп чыгайын. Бул жерде матчтерге керектүү бүт бушный баллондор бар экен. Биздин такситтерге керектүү бүт маслалар бар экен, туғандар. И бүт бизге керектүү запчасттар да бар экен. Матчиз дейсиңерби, киярио солярис, кыскасы бүт баары бар экен. Бул жерде азыр могу матчиздин ходовой кылып атат экен. Бул жерде основном ходовой, мотор, кыскасы любой машинанын ходовой частын кыла беришет экен, туғандар. Туғандар, дагы бир айта кетчү нерсе, бул жерде фаралардагы детальный запчасттар да бар экен. Эшик дейсиңерби, крыло дейсиңерби, кыскасы основном матчизге керектүү экен. Бампер, крыла, эшик, кыскасы ошондой нерселер дагы ушул жерден тапсаңыздар болот экен, туғандар. Мынакей, туғандар, СТОну көрсөтүп чыктым. Эми эркелебей ишти кылайлы. Акыркы күндөрү жаман көп эркелеп, оюнубуз ок менен алек болуп калдым. Чыгып ишти кылайлы. Иш кандай болуп аткан экенин деле билбей калдым акыркы күндөрү. Бир чыгып бүгүн ишти кылайлы. Машинени азыр барып жудуртайын. 2 күндөн бери нары бери чапкылай берип, ушуга чаңы чыгып, акыбалы оор болуп калыптыр машина. Азыр мен силерге бир местаны көргөзөм. Москвага биринчи келгенимде ал маалда орусча айтканда сопляк маалым эле. Атнеси, бирнеси десе эч нерсеге түшүнбөй. Могул мойкада ушу жерде мен иштегем. Москвага биринчи келгенде ушу моторешке кирген. Метро Сходинскийда. Аз көрөбүз канчадан жубаттуу болду экен кузов көбүрөк. Бир малдабан бала менен кошо иштейт элем. Москвада 2-3 күндөн бери күн аябай катуу да. 30 градуска чейин көрсөтүп атты кечеги күндөрү. Бүгүн уже 24-25 болуп, күн бүркөлүп, погода кичине бузулуп кетти барган сайын. Азыр биринчи заказды Казанский вокзалга алдым, туғандар. Казанский вокзалга. Так, анан дагы бир айта кетчү нерсе, туғандар. Минивэн менен такси буйруса эмки жумага калды. Ал машинадагы очередь экен, очередке жазылып 1-2 жума мурун өткөндө жана болбой калды. Эмки жума калды. Буйруса понедельниктен эмки жумадан катуу аракет кылып көрөм, туғандар. Эптеп алып 1-2 күн болсо да таксини кылып силерге сөз көргөзөм. Азыр Пачинди вокзалга алып барып келели анда силер менен чогуу. Клиентке жетип келдик. На местаны басып, клиентти күтө туралы эми чыккыча. Жолки машинени жуудуруп чыкканда жамгыр жаап баштайт, жанамдан. Так, туғандар, биринчи заказды Пачинди алып келдим. 28 минутта келдим, Казанский вокзалга завершить. Не баспай калдым. 1219 сом, жарым саатты. Издевается, что ли, Яндекс? Нургазы, эмне ошо минивенге жармашып калдың дегенде да болуп атса керек, туғандар. Эми чын бу жалганбы билбейм. Айтып калышты да, минивенде 25 миң, 30 миңге чейин иштесе болот депчи. Ошо чын бу жалганбы, ошону бир көрөйүнчү деп эле ошого эле неме болуп атам, интерес кармап элечи. Эч жанагынтип эле бир жерде тура албай ошого чыгыш керек эле, чын бу жалганбы экен деп элечи. Так, азыр мен калышым керек экен деп. Мындай кайдашым керек экен кичине. Так, экинчи заказды алып келдим. 22 мүнөттө 1177 рубль. Клиенттерге жестко пахта коюп атам. Температура в салоне
Radyo koyayım, bu muzika koyayım de пополни программе, короче. Antpesim reyting düşüp ketkile çerez sürleç. Putlarım neyaka koyup alıp masajlardan beri kılıp, короче. 3 aydan beri balan reytingi 5 ko. Kıymılda var. 2 zakaz menen 1548 рубль cevapın. Пройдите проверка личности deyip taza kızığına gelgenler. Tatlı öyleyince kızı daha iyi. Tak tuğanlar. 3. sakazda alıp geldim. 20.100 ruble oldu. Yarım saat çürdüm bunlar. Damoydu koyup senterden kaçmasam bolboyduk şöyle tep kaldım. Kayıp sen can atkanları Şeremetova gözlük berip kalsa. Şeremetova'nı sağındım. Bir durup şamuz jayıp, bir durup gün ısıydım. Gündün ısıp turganlar öz jakşı olu da öz bayda hiç. Gündün ısıp turganlar sonun bolup otat. Zagar alıp жерде сыла турган болуп атат да. Ёлки, Пушкинская площадь аягында. Я bunu албадым. Что-то Пушкинская площадь неледе эле да бир болсочу. 1.26 коэффициент менен берилет. Кичине подальше алыш керек болот. Ай, ёлки-мо, заказараак болду. Расстояниясы 200 метр болуп атам. Көрүнүп атабы? 1.26 коэффициент менен берилет. Бир остановкада эмес го болду разницасы. Тверская метронун бирки выходунан наркы выходуна. Адамдарда через чүрлүү оолугуп кетет. Оолугат десе эле, ёлки. Өзүмү күзгүдөн карасам страшно жүдөп кеткен. Чачтарым өсүп, тердеп, күндө кат түсүп кетти. Чач пачымы алдырып кетсе, көнөк-пөнөктөрдү алмаштырып чыктым. Эми дальше иштебесем болбойт. Жамгыр да жаап келди азыр. Аз-маз. Коэффициент да жанып келди жамгырдын аркасынан. Бисмилла деп эми линия коебуз дагы. Түнкү саат 12-1ге чейин иштесем болот. Эртең той бар. 12'si buyursa Zakska çağız. Erten Zakska orar buyursa bugün saat 12'ye geçen iştesem bolat. Bana Belaruski vokzal koyup otur. 1.51 menen. Шыңгырагандарын угузуп коебузтерге. 11 минут болсо деле аз коэффициент менен нормально барабыз азыр. Так, туğanlar, dagı bir zakaz. 11 minut degende geldim. 1800 ruble. 11 minutda gideta bir 1200'e berse gerek dedimeli. Сразу эле кийинки заказ. Айтсам ишенбейсиңер, наконец-то аэропорт курат кем Шереметовага. Ёлки канча болуп кетти? 1 ай болуп кетти. Бар элегиме? Терминал Б дейт. 30 километр 49 мүнөттү көргөзөт. Ленинград көлүп калып туруп пробка болуп. Как раз bir коэффициент жанып аткан моментте bir барып калайынчы, Кудай жалгап. Авиапарктан алып келет экен. Чото ушу районду айланып калдым. Акыркы убактарда.
Здравствуйте. Едем в Шереметьево, да? Да. Терминал Б. Так, Шереметьевоға келдім тоғында. Ровно 1 сағатта. Елді жаман жұмыт клиент екен. Жүр, платкаменен кетелік десем. Жақ деп көнбейді. Өтпеттен, мында. Сиди пробкада деп. Келеріменен біз заказ түштілі. Бұл терминал судан түшкен тұрбай. Елкі зеленый. Бұны білгенде мен давно терминал бұл деп көріп олып бұнда. Нижегородская. 45 километр. Ай, елки. Мен бұны терминал бұда деп, бұны мен бұғап келіп алып, қаяқты қарап аттым. Есім ау. Оны білгенде нары өрде таштап айланып келіп қалмаға кемен. Дағы пробкада тұрып келем де, елки. Адамны өлігі ет. Аэропортқа жетпей атылы заказ беріп өтеді. Ноныншы адам тұрғанда селедка олып қалыш бір жөнінде. Страшно көп аэропортта адам. Елке, майдан терминал сыға келем бе? Елке. Есім оғы қарап қойып өткенде. Коэффициент менен беріп өтеді. Қаяққа беріп өтқанды да қарап өткен. Haydagil aç tezraq, muncha ko'psinglar. Hozir salarkat ko'p qolsa sizlar turtib ketasizlar, haydagil ha. Bol hayda. Klientime уже 11 minut geç kalıp barıp beçere. Normal zakaz eкен-de. 1.40 koeffitsient bilen berdi Nижегородская deb 45 kilometrге 49 minut deydi. 2,5 mingga barsam керек деп атам. Не, жақсы, бодро. Терминалсы. Хоп. Нижегородская 25, да? Да, верно. Хорошо. Так. Шереметьеводан келдім тоғанда. Пассажирларды алып келіп таштадым. 54 минутта келдім, завершить. 40 қанша километр жүрдім. 2773 рубльге. Нормально. Тамай қойып қойырайыншы. Успеть етіп қалсам барып келе берем бір рейс. Деревня Путилково дейді челкен. 1.24 менен беріп өтеді. Вообще мощный болды ғой. Путилково. Химки да бұл деген. Путилково деген. Химки. Қанша минут дейді. 28 километр 35 минут дейді. Как раз 12-ге жақын барып қалады екен да. Bir reis girip çığa koysa mощный болады. Kirpigine göz yaş dolu, kirpiginin aktın üzüldü. Kocaevniki deydi, Kocaevniki'ye gelip kaldı. Нет, Здравствуйте. иди там. Нет. Чего стоит там 300 рублей дороже? Так, едем Путилково, да? Угу. Просторная, 1 корпус 1. Еще один жирненький заказ болды туғандар. 35 минутты. 35 минутта. Ничего, қаншаға келіп қойдым? 1976 рубль деді, 35 минутта. Через 100 метров поверните налево. Путилковоға келіп қалдым. Дағы бір четкий заказ алдым да. Щербенко 53 километр 45 минутта көргөзөт азыр. Речной вокзалдан алдым.
Так, gelip kalmak şu bir olsa. Так, на местаны бас koydum. Qaysı biri oldu gene? Şoldu yapmayın da rahat olsun. Böyle görünmüyor. Все. Здрасте. Здравствуйте. А вот это, мне кажется, это Ешка, нет? Да, Ешка. А я еще сел в Ешку и думаю, почему мы сели в Ешку. Ну, Так, едем Щербенко, да? да? Мы просто это такси перепутали. Опана, Щербенко'ya da geldim tuğanlar. Tak, kança deydi? 43 minutta jetip geldik. 43 minutta 2859 rubl deydi. Bomba oldu da zakazım yani, bomba oldu. Oğuzum açıp akkuratına çıkıp eteyim ya. 2840 minutta biraz 50 kilometre жүріп koydum değil başta. Başta 50 kilometre жүріп koydum. Şu 2800. Bunu da uxtatты da Яндекс. Так, кеттік енді сәкен заправкаға болуп алып, үй жаққа газдап. Үй жаққа көздеп. Үй жаққа газдап дедім ғой, үй жаққа көздеп айдайын. Ертең мен ертең свадьбаға да баш керек, сағат 2 болып отыр уже. Акыркы заказда алып келип таштадым тугандар. Центрден Беломорскийден Химкиге алып келдим. Беломорскийге чейин 1900 болду почти. Химкиге дагы 620 алып чыктым. Плюс-минус 2,5 болду. Химкиге чейин чыгышым. Так, общий заработок бүгүн жакшы болду. Вообще майда заказ кылган бүгүн почти. 12'den keyin ele уже saat ровно 3 болду. 3036 rubl geçti 12'den keyin. Saatına 1000'den aylanıp turunda жетканда. Будьте внимательны, рядом школа. Так, и 12'ge çeyin. 12'ge çeyin. 3900. Acaba 9000 6200 3900 9000 10100 13.000 geçti hepim. Kıskası olanlar bugün. Впереди лежачий полицейский. 12'den keyin 2 zakaz. Так. Bulcağı 6 11 zakaz. 13 zakaz 13.000 oldu olanlar bugün. 13 zakaz 13.000. Kaç zakaz 1000'den aylanıptır. Çarçap bolbay kaldım. Көптөн бери мындай иштебегенге уйкум келип, көздөрүм асылып, акыркы заказ оргой алып келдим. Үйгө барып эртерээк жатып, эртең буюрса свадьбага чыгыш керек. Ушундай. Ийгилик барыңыздар атам. Уйкум келип болбой сүйлөгөндө акыбалым калбай калды. Эми видеодо көрүшөбүз.